Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Alona. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sak a public school teacher. Diyak kaya ti mabakita na balasang. Ta iti edad ko at 25, single lakpay, nupay adamet kaayan ayat ko. Ni Noel, ko teacher kumatlaang. Duan atawan ti relasyon mi kini Noel. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Alona dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, makilkilig dagiti estudyante ang makakit-kita kada kayong agkuy-kuyog ni Sir Noel. Wan nga rod, high school da pa'y laang. Nakarkaro da pa'y akilkiligan ngam siya. Uray siyak tupay. Numakit-kita kayo adwakat. Ay na, maragragsakan na, sika. Anya? Isong agkasar kayon. Ay, isumat day tati kayat ko ang mapasamak. Ngam anya ngay, di nak mataw-awisan. O disikan ti mangawis kan kwa na. Ha? Kasano nga ibagak? Pakasaran na kon kunak, kasjay? Aywanan niya. Kasla ka babaimot nga agpaiso no si ka babae iti mangyawis iti kasta. Urayak latan ang makapanunot ni Noel. Ay na, bumakit kan. Di kanton makaanak. Si Kamat. Oh, Taiman, mapantan iti klase ta. Ay, nagawi din ni Ma'am Alona. Wan sir. Nagawi din, ta nagkuyog damanan ka ni Labidabs na. Ni Sir Noel? Asino pa'y kumangay? O, dagi jaydan magmagnadan, sir. Ay, amo ma'am. Ada maangot ko kani Sir Noel. Ha? Anyat kahit masawan, sir. Amo, da kami akabilang iti third sex, maangot mi dagiti kapederasyon mi. Ay, ala, di ka matagsao iti kasta, sir. Ay nawan. Patinak. Kaya't masawan? Korek ka dyan, ma'am. Bakla ni Sir Noel? Mhm. Ay, agawid takit din. Anyamot day tang ibagbagamon. At the girlfriend na? Bakla? Saan ajuk dayta, ma'am? Nga, di mo ibagbagakan ni Ma'am Alona. Amok nga ay ayatan na unay ni Sir Noel. Kumusta kayo, Nana? Ay, si Kamat gayam, Barok. Intulod ko ni Alona. Pambarak matantimang bisita kada kayo. Ay na, kastoy lata Naka-wheelchair lata, Barok. Sige. Ituloy lang ti ag-therapy. Wan, Barok. Naimbaglakit din tada ni Alona amang gasgastos iti panag-therapy. Naanus day nga anak ko. Babe, umay kang tagmeryandatan. Sige anak ko, agmerienda kayo. Didak pa kadanagan, tanabsugak pa. Oh, ato iti Diyos mo, babe. Sana kang agbayag, babe. Papanak matlangan. Tani, anda pa'y pagnak. Sa di naman. Di tultulong akong estudyante. Inakbisitaan. Anya tinagan nanday dyan nga estudyante? Michael. Kasta ka di. Agmerienda ka pa'y sa kamapan. Sige man langan. Tapno saan ka agumura? Babe. Apa man ang makamerienda, mapana kon tapno sana ka marabyan, ha? Si Kamat. Ibusampay day ta Diyos mo, Makatutudo, mapana kon, babe. Ibagam tulangan kininanang mo, anapana kon, ha? Sige nga, Rod. Aganad ka, ha? Ma'am Alona,
Adda ka gayam diti kantin. Imuna akon tamabisinak. Adapay klasik inton madamdama. Urayak ni Noel nga maawan mo't laangan. Nalabsak mo ta kasarsarita na dyan may isang estudyante na. Sino day tang estudyante? Ni Michael. Saan ka di amarigrikat na dyan nga estudyante na? Wen, isujay tultulungan na. Tapno makaala iti scholarship. Isumot lagaya makanayon ko ida makita ng agsarita. Managtulong at talaga day siya boyfriend mo niya. Wen Mabitlaang, inak mamad agorder iti meriendak. Urayan nak nagsarsarita ta. Amom no apay nga imayak dito yung room mo. Apay, sir. Magusto ka dito perfume mo. Agat sabong. Anya, ahay, Kaya't nung tikas toy, Wen ko ma. Nanggatangam. in-order ko iti online. Yurderan nak mamat. Anya kamutan, pang babae laang daytoy apabanglo. Nabayagan nga agbirbiro kak itikas ta pa banglo. Uno, iregalom ka ni Ma'am Alona. Saan? Usarak. Uy, nag-sweet kayo ka ni Ma'am Alona. Saan ta man napagsaritaan day ta abanag? Oh, Sir Noel, si kansama ti birbiro kan di estudyante. Ada ijarwar Ni Michael. Mabit lang Inakasarita. Kan ikak iti kwarta na. Ato iti kwartam. Agyaman nak, sir. Umanay dayta na pag-internet mo? Wen, sir? Ibagam tulatakan yak no kurang. Wen, sir? Agyaman nak, Wan gayam. Umay kanto iti boarding house ko. Urayan ka. Wen, sir? Ay na. Talaga nalaing ka nga agluto, anak ko. Ni nanang mo. Para adobo laang. Naglakaalutuan. Babalin mo ti makiasawa. Ni nanang. Kunak man no agkasar kayon kin ni Noel. Jackman amo nanang. Dinak mo taw-awisan. Apay ngay. Ay ayaten na ka nga ta? Ha? Ngamen, no ay ayaten na katimay sa alalaki. Pakasaran na ka. Adto iti order mo apabanglo. Bayada mo. Ay na. Agyaman na ka. Ay na. Nabayagan akayat ko ti maadan iti kastoy. Oy, Sir Noel, behave. Ay na, makadlaw dagiti ko teachers ta. Ay, sorry. Nakaragdag sa namin. Addan girlfriend mo? Kasta kang agargaraw? At baka di sa bali ang nakakita. Amom ngay no adda, di ipulong da ka ni Ma'am Alona. Ay, Apay anak sinaay ka. bayadak man langan da ito perfume. Tila madmadlaw mo, sika, bakla. No kasta? Saan kayong ag-holding hands ka ni Noel? Kasla din na kayat. Maawatak matket di. Siguro, saan asyowi. Super gentleman mo ta, no kasta? Iso nga rod tinagayatakkan kwa na. Angam, inagkanakan. Saan pa'y? Anya? Dakas ka din o saan pa'y? Isus, dan samot problema, no kasta? Ha? Kita Rikna na impang. Tsak ituloy yung ti agadal, sir. Ne, apay ngay. Marigatan dagiti naganak ko, sir. Ituloy mo ti panagadal mo. Anda kwartam? Mabit lang Ikang ka. Ngam ne, umay kanto iti boarding house ko, ha? Sir? Awatam da ito Agyaman nak, sir. Yung kaniti klasem. Sige nga rod, sir. Noel? Alona? Anya ti kaya tasawan tinakita? Anya nakitam? Inyawata mi ti kwarta ni Michael. Ha? Apay masapul ngay kami ti kwarta.
Kaya't ko lang nga tulungan. Diyak ka mo, Noel. Ngam, kaslag dwa-dwa akan kan. Aniya. Agmay may samot ang nagawid ni Noel itay. Saan na ka nang inuray? Adda ka di LQU? Diyak ka mo. Anya ti makagapo. Isu ah. Ay na, normal laang dayta, Ma'am Alona. Kaya't ko lang agpalawag ko ma. No apay nga ikan na iti kwarta ni Michael. Anya, Nakita namin nga inyawatan na iti kwarta. taapay ka no? Diyak nga rodam mo. Idi damagak. Di na kayat asungbatan. Isunsa di na kayat apakasaran ni Noel. Taapay. Mamati ka ka di abakla ni Noel? Diyak kayat panunutan dayta. Diyak kayat. Michael, Ma'am Alona, kayat ka kumama ka sarita. adda pa'y classic, ma'am. Mabitlaan. Adala ang kayat ko amaamuan. Anya day ta, ma'am? Apa nga ikan na ka ni Sir mo Anuel iti kwarta? Ha? Kanayon nakakadinga ikan iti kwarta? Ma'am? Agpudno ka kumakanyak, Michael. Uwan, ma'am? Anya awan. Kanayon nakaikan iti kwarta ni Sir Noel. Taapay. Wa, Michael, kasarsarita ka. adda relasyon mi. Isumot ti kunana. Anya? Ayun jak kayat, ma'am. Amok mo't asika ti girlfriend ni Sir. Iso nga ibagam kan kuana ta sardengan na kun. Anya? Panawan kan, ma'am. Nag-leave ni Ma'am Alona. Ay, isumat lagayam nga awan ije room na. Inawaga ki di rabi makasangsangit mo't. Ha? Apay ngay? Adan sa parikot da adwa ken ni Sir Noel. Amok adumtang to ti panawan, akas to'y ti mapasamak. Anya? Saan nga agnanayon ang mailamang ni Sir Noel ti puno a kinatao na? Anya aya ti parikot mo, anak ko. Awan nanang. Ay na, umay dagiti estudyantim dito'y balay. Ta ipagarup da nga agsakit ka. Di mo mat ida kayat asangwan. Tadda ka laeng mat dito'y silid mo nga agkulkulong. Diyak pa'y kaya ti sumango kadakwada, nanang. Ay na anak ko, no anya man ti parikot mo. Kayat ka atulungan. Ang di mo mat kayat nga ibaga. Nagdrap gayam ni Michael. Wanya rod. Panagkunak, adda tinadagsan aparikot na. Tultulungak, met. Ngam apa-api manaw dan iti pagigyanan da. No adaman nasken atulungam, ni Ma'am Alona dayta. Manon nga aldaw asaan asim simrak. Sikan ti umasidigkan kwa na, tapnum ornos ti gurayo adwa. Inayabakon ni Alona. Urayam laengan dito'y salas, barok. Agyamanak, nana. Ay, maasyanak. Tasaan amang mga anti anak ko. Kasta ka di, nana? Nanang, panawan na kami, tagsarita kami. Sige nga raw, makaamo kayon dito'y. Kumusta kan? Madanaganak. Iso nga'y mayak dito'y balaya. Masakit ka di? Sungbatam ti saludsod ko, Noel. Bakla ka kadi. Anya? Sungbatam tapno agtalnan ti panunot ko. Alona. Apay adi mo imbagbag kanyak. Inusarnak lagayam. Tapno mailamang mo ti pudno a kinataom. Ngam
Saan mo ang mailamang ti kinapod no, Noel? Ni Michael ti makapanagnak iti dayta. Alona, please. Saan ka kung mga agiskandalo? Agpakpakaasiakan ka. Ilimad mo ko matinamuam. Mabalin ka din at talinaad talatakas na singit nga gayam. Wan, aklunak, may isa ka bakla. Kat sapay la kumata maawatan nak. Nagtransfer ni Noel iti private school iti adayo dito'y lugar mi. Nagkid daw iti pamakawan kanyak. Kat aging ga ita, saanen ang nagpakpakita. Single akpay laeng nga aging ga ita. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Alona. Pagayam Alona, no saan aparaken ka, uray agan anu ka, talaga asaan a maipaaykan ka. Ala, ag-move on kan. Dumteng to tinaikari alalaki, aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Alona, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ganiti mat direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag nga oras kada kayo